safidio ze place ze tiano isanona tin janna zay. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما قلنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيق ولا اعتصام ولا توكل إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله كما أمرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى قائلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة الضلال وكل الضلالة في النار. أما بعد اليوم أشيسكن الله سبحانه وتعالى زابت زيلين زنا كلمبيلنا مفينا تشكجوتي إديت تشكاتين جنة لتشكا من تنقولي إنما زابت تنا إلي تشكا أفا تشكا ميدكنا تنزان جنة زي ممالو الفبي هنا كين كان الله سبحانه وتعالى راتشميس هنا كين كان الله سبحانه وتعالى حسا تشكا تسفارن فإن كان الله سبحانه وتعالى يوفاتك مدكات الجنة زي أستك جابوت من تسلاندن واتسميس هنا كان الله فكان يفكر زي مارنا فأتيك أمبودا من الشريعة أتيك أمبودا من للانا ملازة فوي أتيك safidio ze place ze tiano ipitiano atin janna sambialo msafido za place ze tien ipitiana atin janna sambialo metika fantanie na wi man luan zabcha fampena ampamna sallallahu alayhi wasallam eza weza zamzabacha yu fa akaye kafanovano asa yule place non atin janna zai ما يفنى بان بامنانتك صلى الله عليه وسلم واتكن جاي حديث بامنا صلى الله عليه وسلم دي انا زعما متك فانتنين بي اكاي كانيو بلاص زي ميسانوم جنة زي دي كان زي سافديو زي بلاص زي تيانو إسانونا تين جنة زي إنما بان بامنانتك صلى الله عليه وسلم كان قال حديث انا كوي زي زم لهذا فوي اول انكفال زي امبانيني حال كن الله سبحانه وتعالى أمنعند زوجتش أهلكم نفتونا يو إنما بان صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا يظل إلا ظله أمنعند زوجتش أهلك أمنعند عند القيام زي عند مفانا زي عند الجابم تي مسكازن السيت زوي mahzu أهلكم نفتونا يو dikanzeya anonde kizao mila ahaz alku amnandun qiyam dikazino midiyam nino am li hadith namba pamna sallallahu alayhi wa sallam atskati izim fulan am hadithu za btantenin pamna sallallahu alayhi wa sallam vana luana mnazuzani sultan adil pitunda marina pitunda zem wem tak fahamarin zai pitunda zetim kacham
pitondra zay manao zavatra hoe aravoavoana Allah subhanahu wa ta'ala tsy akarany fa tsy aravoavoana zanak'olombelona. Anao ndraiky zao niany le anao président fokotany, le anao responsable ny zavatra anankiray, moa venao marina sa anao mitongilana fa anao fa nitongilana vlan fa anao fa tsy anatin'izay anatin'le hadisiny mpaminana sallallahu alayhi wa sallam mahazo alko yawma alqiyama io. Faharoa aminazy izy milazo hoe shabab tanoa nasha fi ibadillah, tanoa zay anankiray zay mandany fotoanazy anatina ibada, tanoa anankiray zay miezaka amin'ny fanatanterahana zavatra zay mamparavoravo Allah subhanahu wa ta'ala. Atsika ndraiky maefa le tanoa zay io fotoana hoe maro zavatra mety mahadina izy Allah subhanahu wa ta'ala, maro zavatra zay mety hoe mitariky izy hadina Allah subhanahu wa ta'ala. Fa zay tanoa zay nitazona nanatanteraka ibada salat dimy isanandro, niezaka natanteraka zavatra mamparavoravo Allah subhanahu wa ta'ala, niala izy amin'ny zavatra mampameloka Allah subhanahu wa ta'ala, volana fa izy fa tafiditsika anatin'ny hadisy io. Dikan'izay fa miamby izy yawma alqiyama. Dikan'izay tsika foana zany mametsika aiza place tia idetsika atiny janna, arakaraka ezaka zay nataotsika amin'ny dunia eto, io foana zay place azontsika amin'ny andron'ny qiyama zay. Anisan'izay nilaza mpaminana sallallahu alayhi wa sallam olo anankiroa zay nifankatia noho ny antony Allah subhanahu wa ta'ala, ary nisarika koa no antony Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'izay olo anankiray zay miresaka Allah subhanahu wa ta'ala, reo mifananatra amin'ny zavatra makasika Allah subhanahu wa ta'ala, reo nifankatia amin'ny dininy Allah, tsy kabarony miziki, tsy kabarony baly, tsy kabarony événement ino, fa reo zany programme reo jiaby kabarony dininy Allah. Andao tsika andamina programme, andao tsika anao zavatra karaha zay, zavatra jiaby misy fandesina amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary zavatra zay nampisarika reo tamin'ny dunia teto koa nino fahafatesina koa io olo zay nambara mpaminana sallallahu alayhi wa sallam mahazo alko yawma alqiyama. Mitsafa nytenena aiza tsika amin'ny zavatra zay, atsika tafidy sa tsy tafiditsika amin'ny zavatra zay. Ay nilaza koa mpaminana sallallahu alayhi wa sallam fa efatra lehilahy anankiray zay misy vehivavy tsara, manana moyen boko tsara, zay niantso izy andenao zavatra mampameloka Allah subhanahu wa ta'ala, fa anatin'ny chambre, fa ajaby fa tsisy koa tsy olo mahita, fa robe foana anatin'izany trano zay. Izy milaza hoe zao matahotra Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'izay le anao takany occasion karaha zay, occasion vola occasion ty fa tsy hitao koa, ty koa rateko eto za fa tsy mahita koa, aleo fa profiteko ty mama ty misy vola. Boko tsy vitan'izay koa izy mosora anazy koa mbo koa, za perte koa. Atsika problème tsika mavotsy ho teneny namina ambady sheo tsisy lera koa anao fa nahita malaika karaha io mbo nambelambelanao koa, tsisy lera koa anao anao fa vita tantaranao. Aiza safidinao ande vola profiteko ty sanao mivolany hoe le terme ampiasainao hoe zao matahotra Allah subhanahu wa ta'ala, inni akhafu Allah, baka anao yawma alqiyama Allah io lolo zay nanahika teneny mpaminana sallallahu alayhi wa sallam mahazo alko amin'ny fotoana olo amin'ny hoe afanana zay miakatra amin'ny loha, afanana zika olo tadinirinazy avy jusqu'à amin'ny vavany. Fa misy olo ndraiky izy manintsinintsy amin'ny fotoana io. Anisan'izay koa olo zay mahazo alkalko na Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andron'ny qiyama io, olo anankiray zay hoe namoka fi sabilillahi, fa izy tsy nihita izy namoka zany izy fa tananazy nino zavatra naboakany tananazy gauche, tananazy droite tsy mahay tany ino zao. Dikan'izay tsy hoe ino, tsy hoe zavatra boakany tanao tsy mila hitanty na, fa izy zany namoka soady ka ta tsy nehen'olo, ata olo miaraka aminazy mena aminazy tsy nahay zavatra zay. Dikan'izay olo mahazo alko aminandro zay podanany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya jamaa fidio zay place zay tianao misy anao
amni janna fanao fona misafidy hoe aiza place zay tianao isanao am zavatra zay. Ay nilaza koa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadith manao hoe misy olo misy karazan'olo telo yawma al-qiyama Allah subhanahu wa ta'ala tsy miresaka amindreo. Allah subhanahu wa ta'ala tsy miresaka amindreo. Allah subhanahu wa ta'ala tsy vitany Allah tsy miresaka amindreo. Reo zany tsy mahareny fofoko janna zay ay atezerany Allah subhanahu wa ta'ala mandeha amindreo. Iza olo ametsy afantaniana koa iza olo vanalohana aminazy namba mpaminao sallallahu alayhi wa sallam olo zay manao zay hoe tsy mety amin'ny ray aman-dreninazy, miteniteny mafy amin'ny ray aman-dreninazy, tsy manisy fotona ray aman-dreninazy, Allah yawma al-qiyama tsy mizaha olo. Moa venao tianao amin'ny place zay, Allah yawma al-qiyama tsy mizaha olo feky. Allah yawma al-qiyama tezitra amin'olo fona. Dikan'izay fidio placenao. Anisan'izay koa olo zay hoe tsy resany Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama, olo anankiray zay hoe manao tsinitsiny olo maskiny. Boko le izy manao soadaka na tsy azonao ma zany anomenao soadaka, tsy azonao ma zany anampanao iny, tsy azonao zany Allah tsy mizaha olo yawma al-qiyama. Mametsafa antizaho ndraiky anao aiza tsika amin'ny place. Ay ny fahatelo olo zay tsy jerevany Allah yawma al-qiyama, olo zay hoe izy manao commerce, izy mandafo, fa izy mandafo izy mangalatra adosiny nino adosiny 1 kilo, balansinazy mavandy, zavatra alafo niny vandy fo aminazy mba ty vary vao ty, fa le anao mividy mba anao jiaby niny vary fa simba. Heny tsara zavatsy tsy hoe atsiny heny, fa iny ny heny, fa izy mila business nazy foana mandeha yawma al-qiyama Allah tsy mizaha izy. Ay Allah ay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam milaza hoe adh-dhulmu dhulumati yawma al-qiyama. Dhulm le katsam zay ataonao io zany dhulumat aizina yawma al-qiyama. Aminany zay podanao Allah subhanahu wa ta'ala aizina zavatra io. Ke dikan'izay anao ayakayaka zavatra zay nataonao. Sambelo fa mahay zaty makarakory. Nilaza mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ohatra anao manampy olo, misy olo anankiray izy nampitrosa olo. Le izy fa nampitrosa olo tonga le fotoana tokony anefan'olo iny vola anazy, izy mbola tsy nitaky. Na vola vola avany mbo tsy tako ako volanao fa mbo za manefa nambany tazomo tsindriky sady za mbola tsy mila ziny, tazomo aminao tsindriky fa le anao misy fer. Le ana vola iny koa tokony andeha nafany izy iny koa izy tsy nanana moyen koa nambana za jo tsy sampameky za tazomo tsindriky. Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama mivolana amin'olo hoe anao zay nankamora zavatra tamin'olo iny tamin'ny dunia tagny, zaho ny mankamora aminao koa fidianao atiny janna. Anao zay hoe namevana zavatra tamin'olo iny tamin'ny dunia tagny, zaho ny koa manamevana zavatra aminao koa yawma al-qiyamati. Dikan'izay io atsika foana zany mahay aiza place zay hoe misy atsika na hoe place zay tiatsika isatsika yawma al-qiyama. Aqulu qawli hadha واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد دي كان زي يا جماعة لا هتشيكا أتشيكا نمسافيد جو إذا تيتشيكا لا هتشيكا يو tsika ve tiatsika anisany olon janna sady tsika tiatsika anisany nino olon nary. Allah subhanahu wa ta'ala izy tsy mikatramo zen'olo nanao ezaka tamin'ny dunia Allah izy mamaly izy, fa zen'olo tsy nanao ezaka kosa Allah koa mambanao tsy nanao ezaka. Dikan'izay fanoko anao foana place zay misy anao. Allah milaza atiny boky masina al-Qur'an izy manao atsika mijery Qur'an nanao mijery Qur'an na hadith anao mahita fa hoe karakory Allah subhanahu wa ta'ala izy mino miresaka navana Allah subhanahu wa ta'ala olo manao tsara ndraiky olo manao ratsy tsy mitovy. Nambana Allah am hasiba alladhina ijtarahu sayyi'ati an naj'al lahum kalladhina amanu wa amilu salihat sawa'u mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Nambana Allah subhanahu wa ta'ala
zeny olo zay manao asa ratsy moa venao mihevitsy fa zay io zany ataony mitovy amin'olo manao asa soa nambana Allah subhanahu na eto amin'ny dunia na anankoatra tsy nambana Allah tsy possible zeny anao asa soa foana valine asa soa zeny ataony zeny kosoaly 10 isanandra foana izy mahazo valosoany 10 isanandra anazy fa le tsy kosoaly kezy maantena ino am aya afa koa zay batsika aya jiaby tsika mangala aya vitsivitsy foana afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun moa vevana Allah subhanahu wa ta'ala zeny olo mino ndraiky olo tsy mino io mitovy tsia Allah fa nahamba tsy possible mitovy zeny olo mino ndraiky tsy mino io fa tsy possible mitovy am aya afa koa Allah milaza hoe أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار موذوم يتسيس من الله فبزي ulzenano asasua teto ambony tany ndraiky ulzenano zavatsanano aratsena teto ambony tany eo mihevitsy hoe zay nino aminay eo mitovy eo mihevitsy hoe aminay eo mitovy tia dikan'izay milamambara fa asa zay nataotsika io amalina Allah subhanahu wa ta'ala tsika yauma alqiyama zay niezaka izy mahazo zay place misy izy dikan'izay niany miezano amsafidy hoe iny le latra zay tianao omeny Allah subhanahu wa ta'ala anao amin'ny andron'ny qiyama safidio ay manaovanao asa soa maro eto ambony tany zay fa kazaniny koa kaza atao tambana ipodianamo Allah subhanahu wa ta'ala ko fa nanao haratsiana maro tamin'ny fiainanao ohatra nanao haratsiana maro tamin'ny fiainanao mipodiana fa Allah izy mandray taubatsika nambana Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yad'u ila darus salam ndanahani mkekanao amin'ny darus salam na mtoenino salam zay ويهديه من يشاء إلى صراط المستقيم أيز ما بايت زي ول زي تين أيتم لما يت زي كتشكا زي ملام بيبا كم الله فزينول ني بيبا كماين أنا تين فوناجوي هو شزمتني عزاتي تفمار زما تشافا زمان تشم كسوال ديمي سناندو naka juma mfona fazajo ngala decision fenna nakayo manombuku nyani alweni ala kutimasjidi zafa commencer kuswali kwa fazenul nangala decision yova mnifenna nazi ampaitina Allah subhanahu wa ta'ala yizi izbukum la mahefa possible Allah subhanahu wa ta'ala maitahizi kanazi hasarat zena tonjab sulun Allah asasua zabata zai ketsikam la manohiza ya jamaa fayufanenina yutiav kotswele yatikamela mdunyati yutikama fanenina sahaba na kwai sahabi aljalila na kwai la isfatam ni saqaratul maut amni futwana we izyala mni dunyati nampjevan Allah subhanahu wa ta'ala plus naz izofu zimtiktik ulna vamnazi mlazamnazi mtenena no la ilaha illa Allah mtenena no la ilaha illa Allah zavando zimtiktik lazim tiktik boys taftumazi va maskini zeko kompli nambano na matikatina zunino sika mvula mnazi mtenena la ilaha illa Allah zimtiktik boys malailu kwa yofu kwa zimtiktik nde kwa izboko izeva maskini zeko vovo izi kombula vovo maskini zikombula vovo uma podanazi mtenina la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah zavandozi mpodem tik ndakizi tik nazi cha izboko izin podi staftumanis dezeva maskini zeko lavti sahaba gaga izibokon la ilaha illa Allah izni alam dunia ni sasendo fat ni kuswali ndo janaza nandena livndo le man bata fatino mandin kam lalanwe ini loatsa manaptik iziboko izmalail maskini ziko complet maskini ziko lavji maskini ziko vovo in ni saya kam do laza fawe
andao atsika nantina paminao sallallahu alayhi wa sallam izy mety mahalala zavatra tsy haitsika le vita fandevenina atsika andeha nanton'i zany nanantona reo paminao vita fandevenina nanantona paminao sallallahu alayhi wa sallam va ya rasulallah misy rahalahinay naty boko nalevinay fa zavatra mahagaga vandreo le zay mampody la ilaha illallah taminazy izy tsy niteny fa zavatra zay nampodiny hoe maskiny izy tsikitsikinazy boko izy nala izy miteny maskiny izy zay nino ko complet boko izy nipodiny falifaly boko izy nalahe boko izy va maskiny izy zay ko vaovao zany paminao sallallahu alayhi wa sallam tsikitsiky taminazy de nilaza paminao moa ve henareo mazavatsy nandalo malaika navy nalefany Allah subhanahu wa ta'ala nampijay place nazy anatin'ny janna malaika navy nampijay hoe le terrain nazy anatin'ny janna iny tanàna zay azo zavatra zay azony izy falifaly nahita zavatra jiaby mba ino foana asa zay nataoko tamin'ny dunia tay nahazoko raha jiaby ty ino e nataoko tamin'ny dunia tagny nanamba izy malaika iny hoe andraiky anao niboaka tamin'ny lalina anao andeha nividy mofo anao mosary anao andeha nividy mofo le anao nahazo mofo iny any nisy olo navy taminao nivony hoe za iny mosary tsao misy raha kely aminao na le anao mofo iny tapanao roa hilany namezanao izy hilany inao nambana maskiny izy zay ko complet namba ko ny heko nameko izy jiaby mofo iny fa hitavany le place zay nisy izy anatin'ny janna dika atsika foana zany mahay aiza le place zay tiatsika ide atsika anatin'ny janna arakaika zay asa zay ataotsika namba ya rasulallah ke iny basy le faharoa koa le faharoa namba ampaminao sallallahu alayhi wa sallam izy nahitanino zavatra zay maniry anatin'ny janna io amle place na zavatra maniry maro izy gaga hoe izy falifaly namba iny azovy tompe zavatra jiaby maniry ty namba andreo iny inao namba ny malaika ino asa zay nataoko tamin'ny dunia tany afako nahazo raha jiaby ty mba tiako haiko foana andro nanintsy ta Madina anao niboaka anao nividy palito vaovao de le anao milala nisy olo nitarena aminao hoe manintsy na le anao le palito zay tamin'ny vatanao namezanao olo igny fa le vaovao iny sikininao de iny nahazo namba nalahelo izy dikan'izay ohatsy vaovao nameko de tsy karaha io place nino zavatra nazoko tanimboly nazoko anatin'ny janna io nambany maskiny izy ko complet izy de iny fahatelo ya rasulallah amba zay le fahatelo nilaza paminao sallallahu alayhi wa sallam io andraiky izy andeha kosoalo salat al-fajr izy zany le izy anatin'ny janna nampizavany malaika izy hoe le trano palais villa zay azo anatin'ny janna io maro tsara anao zany baka anatin'ny trano mahita ivelany anao ivelana mahita anatiny io zavatra jiaby anatin'ny zao volamena sy vola izy gaga hoe ino asa nataoko tamin'ny dunia tany andraiky anao nandeha nikosoalo salat al-fajr le anao milalina anao mahita matoelana ko hoe zay hoe andeha kosoalo salat al-fajr anao nantany matoelana anao ndeha ina mba zany de kosoalo salat al-fajr afarany paminao sallallahu alayhi wa sallam fa za tsara iny raha te izo na le anao ny babinao tafaranao namba ny matoela io le distance zay ny babinao matoela io nahazo anao valosoa jiaby anatin'ny jama namba maskiny raha ohatsy ny heko valosoa karaha zay nahazoko anatin'ny janna mbona vadivadiko matoela iny tamadina tetreniky mbona vadivadiko izy jusqu'à ta fotoana jiaby lany fa mahino wakty soala zay vo nandesiko ta masjidy izy afako nahazo zavatra maromaro anatin'ny janna ke ya jamaa alohany alantsika ty masjidy ty niany mana pas décision aiza place ty atsika ipodanatsika amy Allah subhanahu wa ta'ala atsika olo anatin'iny tahitiny kaya koy relation tsika ndraiky Allah moa ve Allah petsika tsika troisième position camarade ko tsy ndraiky aloha
zavatra zay tiany ganiko tseny kaloha za mahefa raha ty mampameloko Allah fa le nafsinaka tsendiky mitia nafsinaka tsendika alefako aloha le za mandalo amilany io za maheno adhany mandeha nambarako za ody fa za kajokajo baka niasa sa za volany hoe za ndeha tantahika soala le adhany lfajr mandeha toy masonaka masiro satria zany vidy matila vaovao za mandry aminazy hazoko taviny fa za mivolambilantsy igny solatul fajr zay fa kanefa paminany laza hoe fa zeny olona ndeha mikosoala solatul fajr io azavana aminazy yaum alqiyama aminandro zay hoe itsanganan'olo amin'ny pont suraty andro zay mezina amin'ny zanak'olombelony fa olo zay hoe nandeha natantehika solatul fajr amin'ny masjid izy mahita azavana aminazy yaum alqiyama ke dikan'izay safidio zay place tianao anao mila azavana aminao sahiny zeny olo zay natantehika udhu isanandro 10 isanandro yaum alqiyama andro zay mezina izy zay nanao udhunazy isanandra iny ilasa azavana aminazy amin'ny fandalovana amin'ny pont suraty fa zaho le tsy mikosoaly niany ty soala 10 isanandro soala niny raiky isaka juma na hoe telo foana iny zavatsy antenako sa za mia mifatinaka foana ndesina teny masjid zay mvola zay za vokosoalin'olo ato ke fidio lahatra zay tianao aiza place misy anao fa nirenao jiaby fanambarana baka ampaminao sallallahu alayhi wa sallam izy famla inna alhalalu bayyin wa inna alharamu bayyin zavatra halal fa mazava zavatra haram fa mazava aminao ay zavatra fa mampidika atiny janna io fa navampelatana jiaby raha io fa zavatra zay mampidika atina fobi koa fanambarako anao zavatra jiaby koa nambara mpaminana marana koa izy hadisa anakiray mpaminana izy milaza hoe janna namboaina bilmakar janna zany namboaina amy zavatra hoe halatsika zavatra soala ndraiky niny io jiaby zavatra diatsika atiny janna zaka ndraiky niny fa afobe ndraiky io zavatra anaovany lakona bishahwat le gangy misy baliny mandeha ohatsiny zao 50 000 soatana anakafa za avy misy soataka atao masjid ohatsiny 25 000 lafo satria eky shahwa gangy participation mandeha nakangala billet telo za manefa fulany agny fa le hato ndraiky sasa masaky mitsanga tsy haiko amin'ny boîte de nuit tsy haiko amin'ino angohaliny minuit jusqu'à nino 6 heures marandreny misy balbojo ambarandro fa le havoako to solatul fajr mavesa neny tsisy hoe za maleo itsanga sasa neskizy lavitsy ny aminay agny fa indraiky koa misy fizarana mony indraiky ambadibadika ao tsy lavitsy masjid ty ata misy fizarana mony ambadika ao izy miala baka amindreo mandalo devant masjid tsy lavitsy ata 3 heures du matin mbaranao fa izy indraiky le andeha tantehika soala 5 heures izy vola marandreny loatra ke ya jamaa sambia mahay hoe aiza place zay tiany idirany ao anatin'ny janna zay ay kazadiny mandefa salat ala nabi أمبمنانك صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليها ب10 اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد وأرض الله خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابة رسول الله أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا شباب المسلمين اللهم اهدنا شباب المسلمين اللهم اهدنا شباب المسلمين ونساء المسلمين اللهم
اجعلنا التقوى في قلوبنا، اللهم ادخلنا الإيمان في قلوبنا، اللهم انصرنا إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارزقنا رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم في المنام، اللهم ارزقنا رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم في المنام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء من والأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة، رحمكم الله.